na vijana to wana the sector na to wana iteira ni to wana na gini na wana sa pansan ko roya tina e wana ana sa umay amwa ya wana wena stamo okay ang tira ke amana kanwa kami amaru na ba nante sai tare ni kaya tay pura tay puki naru na ka masan kana na taya ang tataray roy kaya kamat ay kan biasa dapat ay dito yan ang dapat yung kanwa nga ya bubusiya araman na yun first lady madam tirin niya tayo ka ni kaya te stage bugin te busmaya kiya tangan winas Sanga pera no babaw ni kukuray ayan para bayang yan lagi ay ini na sinabi kay kaka joke kaya mais kan mo ngayon kamu kamasa sa mga joke kay mo war ay tayo na tan na mo anak wa Wara sinang pahami ke? Naya jabuai kanye naraman da kanwana enana ko desektar de kari. Desektar de kari muanna de business muanna konnai mat. Oh, punya. Iya. Ikinaka imagine jadi bila tawana surai wa temar rai wana disabai bai ya ni koras cha. Narunya kamamu yang kaya ya tamar gitu rong ya. Jadi yang apa apa itu awamai sini. Kalau orang ini nak buat kai pai ini, nak research class lah. Nak meni begini kau makan itu police station. Hari lagi jenera. Aja ini dia. Anak mana orang jenera yang kita ipon tu. Masih ada orang yang anak punya nama. Atau wajah orang ada pada orang orang teroris. Masih ada orang yang punya tuan yang punya nama. Siapa nama? Frigate Enterprises. Ekinagi te bisina sayo ngabi na isuwa sanwaru ko te mga te bina isuwa. Kunti te kaya te sabay bay te bisina sayo. Kapon neliya tani. Nilang na ngabi sinay tara tinagin kini di beso. May sila matang mamuri pandaram. So kaya. Sarong ka kapatid kalwanga. Arate fingo outlet. Ereberon takuranga gas station. Ekinagi te bisina sayo te bina raiwa sanwaru ko te mga te bina. Nati sabay bay jain gua ani te nes te kai. Temuan sun mo ka te mga wapi. Aya ka nakuaran ani te nes nanti bisina sayo. Aya ka tukaran kai na bana. Te kai ni kere pa yang kai te sabay bay kaya po. Te tapan pa ayo punti takuranga kai tarasan te ni kere mani abe. Jab siya te bugin te takuranga gas station pa ya tira binabenda ko na yung tawa dahil temuan na yun. Anak-anak ba ko rin kayo titapan pa ayo. Kung tiyangam, karyaw ko tayo na nung tiyangay na dati po. Kasaw ko na. Naya, sabi sila, meron na kami orda, wari ako sa rin ay bubi. Sa upay ka rin upay ka. Enterprises. Nigay benaran kana business ya, Girera Enterprises. Nigay benaran kana na purata sina na nira kabe. Punika
kain te tu ya awa be nga so pa na naron na kami kinana igay mo te sai susu ay kinana na bisine sinu api ite berwaru mo te mate pina isuwa masine ne ya garan karawa na bisine sai yo inai ya sirawa ta yan kun ka ya yan ayasa ina non tani na ari pa ina mo tiya anata ba ne susu ari ta kun to babi pa iri ta pa kampung tene ni kina asa pa ya Kanyawan kan mana? The shipping line. Enak kan dia oceanic shipping line. Kaya mana tayo begin oceanic shipping line ya tira kena ber. Tapi sini saja kita akan tapi ni awan nak obat yang awan semua. Nanti sampai pada asari dia kong. Anak seles tak kaya punya ayo. Epon karai mama nak kata ni. Nak undang apa mak orang kini bes. Asa upat terus na eh. Banyak. Kagayong namin na yan, punta mo pa. Yung oceanic shipping line. Naroon na kagawan kang mga, Tiagwea. Arira kayo nung na Tiagwea, kung Dawson Trading and General Merchandise. Iginaan kami sila sa iyo, ba Tiagwea, kung wawan September, wawan tingar, waiwa. Natisabay-bay gay, asi dengan na basos, sarili ko. Kaya na proud, na di person, kaya darata kayo yung sintasi nila. Awan ada yang mana itu ada. Saupanya, awan itu ada petang terjadi mana? Apa yang kita jaga? Serba kita isi mana mana? Ya IT services. Ada kairan pintu, pincek. Anak jaga ke, bukan pincet, agak si anak payah kira kena ada. Pincet, eginah dengan anak saya sayur wapna istuan sebetempat jangan wapor wabi merwaiwa. Epunti kateron wakan metukoro is, ada sabai payah pun pintu kasam. Saupaya bataya kira. Sarung kata kawan kan mana, cuma mechanical workshop. Epunte kairon land and marine transport agents. Ya kam erang ini binabiri kendaraan, ayalam sih. Yang siare itu mungkin di bisnis saja, bayar tidak kentawa dari temuan ini. Eginar ayalam sih, tapi bawa sanwar uwa tema tapi metuana. Pada bisnis natal bayi jai, ikan ruisa jatai, pasarina sisiria web. Eginar kita service, ikan utama kita yang kan dari mana pun. Amen melupai kenkarai yang kan, ikan ubat. Epunte kantor bukan makan metika yusi ekspata. Masih ada makurin dari sini saja, pun mangau dan wanan. Saupanya, saupanya ini na, the restaurant. Ada kota anak kerja di tukang kai, the church hotel kiribas. Punten betan, pai dari sini saja. Pa opera kong, sarita kong, sos kong. Ketawa ni mina nanti bina tawanan November, gua tengah tapi nanti semua. Awalnya ponte na to ana dan wakin kai. Ana tapa te utia ayo e ponte peso ndasi dere gadi kan na mata te ke yusi. Asa upa ne ne. Sarwan ta kata wiran gawa. Ara the security service. Ari ang kota na ko te to kanina the security service. Pon anan security service. Ke gira bandarana. PSSST. Ikinaki the security service ayon, wapi mewan no iba wate ngate pino no. Nete sabay jay, ane cheri dei tongan piya. Mai sia tanu maguri ni kapene de business ayo, konte puwa wani ngawi. Ni kota ke nage ke business. Ana taba de business ayo, e konte ni kai tara, are pa one kamane de kita karo mati so saupana. Sarung nang nare. Kesekta hari itu buat bos, ya itu buat bos, hari itu awak mana ke kawan, tarawa, aja itu buat bos, hari ibu kita jauh cairan kiri yang ada. Hari aku tahu aku tu kan itu buat bos, hari yang tarawa, kontainer orang CS Limited, yang siapa ada hari, itu ibu kita buat bos saya bayar kira kena be. Itu buat bos, anak orang CS Limited, jadi dia kata ngarwa kuai sebi mana dia.
Jadi kami, ada Pakistan kalau kau jadi ke 1998. Jadi ke 98, nanti kami, ayah ini nano dari CS. Patut mana tak kata itu, tak tahu di dalam bisnis. Kena dia akan dikira kena kalau kau jadi ke ayo, bawa tengah awal. Kira-kira masih ada apa-apa yang nama dari, jadi ke ayo, akan dikira jamais. Bawa tengah, orang buat tengah. Hari pun nani nak kain biasa. Detai deh, pertama anak-anak kita kita bawa siro ya kau ni tengkai. Kunci tahun itu anak-anak kita. Tahu apa ya? Kalau orang kami, desekta ada tu bawa sari kawan nabe. Yang pertama kita tukan kai gay. Untuk bawa tanah aswa, Fisherman's CS Limited. Ayam siapa tahu nama ni? Ada orang yang tanah nak, ya kira ke, nama kangwangan nak. Itu ada apa? Saya tanah aswa, Fisherman's CS Limited jadi di bawah tengah nama. Jadi di jangan hati pada bawah sinakawan kalau kau jadi di kaya. Kira-kira masih akan baik-baik tanah aswa. Jadi di kaya, masih akan baik-baik dari pernikahan tanah dan kadang pun buang awal naungan 92 members. Jadi perjalanan dengan kabupaten dan lain karena kita bawa siro jagoan itu bersama. Kampuran habis dia dapatkan tu bawa saja pernikahan tanah dan makan dan kawan aswa. Awalnya tak berjar ada KBC. Jadi ada mungkin tu bawa nana kawangan pun jadi tu soal. Ada tu orang ni ada jadi tu soal. Masa apa jadi kita jauh? Kawan jauh pun ngaya tu sih pun itu ngaya tu sebenar. Sarung kami desekta ada hospitality and accommodation. Ayo napa? Desekta ayo hari, bawa kan apa? Jai tu mana yang antara, jai tu mana? Hari kawan anak kita dari yang napa? Hari aku tanya aku tu kan kai dari yang antara, pun Mary's Motel. Yang siapa Mary's Motel? Paya kira ke? Ayah nak main tahu ini temuan ni. Mary's Motel, pun tay paya ni dari kita causeway nak biasa. Kekinaani tahu siapa ayo, jadi kita temuan tahu mas semua tengah arwai mah. Natan paya ni, ayah jauh jalan, sos jalan, James inaso, awai James inaso. Masih ada orang yang tahu siapa ayo, untuk tahu menelan jadi dia ayo. Tahu pun kita tahu. Sarung orang yang tersekat, ada tu jauh Thailand. Yang utara macam tu kan kain je. Tersekat ayo, Pontiarau Beach Bungalow. Itu tahu dia ayo itu baru apa yang nanti sampai banyak and isnan tak banyak. Kekinaani telefon surai bawa tengah tapi lewanua. Arawatan itu naiklah, aikar pro naik betul nanti tahu ayo. Awak yang mau itu naik betul aikar pro kita ini nak besin the COVID-19. Enggak, awak ini akan ministries nanti tahu dia ada kakak ini yang retreat. Amen tawaran nanti itu jatuh mahu ya itu dia kata dia nanti tahu dia. Masih ada mahu nanti bisnis ayo. Kontinmen nak kalian sirawan itu aku nak hari kita ngaya ni aku nanti kita dia. Tahu bayar. Sarung kata tu, dari milan kata bina dia was sekta the marine and agricultural products. Ada aku tanya aku tu kan kajian theory food and beverages. Ewan kami kinabi ni Luisa atau tiada ibadah sina Sarina web. Tapi dah semua ni buat tengah tapi ni buat. Tapi sini saja ada ewan ni kapoi nak ada amarakan ni kiri best, nakaropai ni kiri best. Lagi ni dah ada ewan ni makuri nak angsiran nak makura tapi buat. Ada semua je ya nakaropai. Nah amarakan nak kiri best ni kapoi ni juga ayah nak kapoi nak. Ayah dapat di sini saya ni kan, epon saya yang tu bukan makan ya tu KFC itu kata. Asal bayar. Sarung aja tak kata bina nama sekta. Ada tu coconut products. Ada aku tanya aku tu kan kajian. Pondai jalim onorio. Ni jalim onorio. Ikinah kita ada bisnis satu karopai nanti ni.
Nigay na ba? Ano ngay na ang kaya kakarawa to coconut basin or testo ka niyan takarere. Ita talaga nigay na mamaguri narapatan ako niya kagin puta kinay na yung tarawa tayo na awa on na ba. Epon ba ka nigay na kain na tayo ito may ko itambakan steam fries. Asaw pa mat tayo na niya. Utama mo te, tutukan kayo pagin the foreign investment on Vodafone Kiribati. Yan ang company name, Committed Telecommunication Holdings Kiribati Limited. Neberi ko matanga ito pinari dawa, ay more than 88, ibigay na riyan ng TSKL. The company ayo, iponi base EBC. The company na tayo, iponi ginagi ng FRC, nandiyan na Certificate of Registration. Ito pinari naman ibigay ko matanga ito pinari dawa. Na nataan pa dyan, apon Committed Holdings Limited E1 form. Dalawang na sa mga mga wapi, ang register dyan Vodafone Kiribati. Para trading name ATHKL. Ariyo, yung ginagawa aswan sa business. Apon ngay kaway na italad ngayon, mira. May sinagataan mga kuri, kung anong ako, 86. Sarung ganyan di business are mina are temani ilenta kete tani kata ngomane wutana ko dito kan kai kon rockets teo jab siya na be rete ibigin rockets teo kaya ya tamara kai tain tawa gain temuan nai rockets teo kun kai na de yang ay me ka yon testo tarawa ekinang bata sa kata ngomane ngai na no kan pe perwaro ko tema te pina ko ma si do wayo ngai na ka putana business ayo Media na ito na no, at kanina na ko yan customers. Ari na nanuan na nila ay takay ni ay ari na norsin to kami. Ibugin din niya ro ro, ay pantingin na takon nga pamamana kita ko naman kay tara. Keso ni. Asaw pa na. Sarong ganan ta katibinan waiwa. Insekta, ari handicraft. Are ko tara ko dito kan kay jay. 199 ne sutera. 99 ne sutera. Yay kay ne 99. Yay ate bugina. Asaw pa yan mo Pato pa niyan gawin. Ibugin na niro mo to correct. Asaro kong kay. Saro kong kay tesekta. Are ay special award. Are ko tara ko dito kan kay ibugin business o the business of the year on Dawson Trading and General Merchandise. Yap siya rin kayo ng Dawson kaya tirak. Ayun kanya ito na rongongon the business ayo. Dawson Trading, yasan kang maguriya. Wapupuan ni mga uli na women na na business na ko naroon tautero. The TV, the wholesale, the hardware, the shipping guy, the IT and electronic. Awa mai siri. Saupa na tayo mani. Sarong nanin din, the sector, the women in business. Are ko tara ko dito kan kay. When they dona endi. Patira kita dona. Kenora karon na lagi kaya kinay dona. Dekarina na the women in business. Ni kuna ni kadikirage na kadikirage are wagia inga inanona nsi ngaiga nakia toana are ngaiga are nakatua mewa are nalamak nege yawagi ni business nanti na towana na topa uwa tema tebi na isuma are kinagia na tokonis anata pani ni business to wagan na tebi wasti are jare saupa ya sarong kanya sekta are the youth in business. Are ko tama ko dito kan kay. When they show sana kuya dan. Saupa man kay. They show sana kuya dan. Kuya dan na ni ruta. Ni kay pun kay dai na dan kaya na kay dia. Kaya na sila go nan. Ni kay dai no to Peru
Ito lang sa'yo na mayroon ka na. Sa upay na mo, upay na. Kaya. Ayan. Tumaruan na kayo daw ka na. Kaya, yara na yari ka na buwan kan girage. Yan 2018. Ari takan girage, yari na kapatay lang ka po. Ari karawaya yan, alone. Amen kita kami. Ay mo na kayo katiya na kamarate. Ari na kayo yari yaro lang karuwa ya katiya na kantin. Di karuwa, ya tayo na pa na kahit istoa. Asa upay na mo sa kapo nga tiyang kapo sa ngayon kayo yari yaro na kayo. Tao para to sa plate mo speedway kung tiyaw na yay kung sari ka kong nyaw pera kong tigilay ko bisnes sa iyo wapin na wang November kung ka tanga to binawan mo kasi sa iyo are na gale para mo ating tira are te internet o the Wi-Fi provider jab sila rete bende to bisnes sa speedway paya gira ke na mo ay kain tawa tayo mo na speedway Speedway. Naya. Non kawan sunga tosin. Asau paya. Saupai yang kita jangan. Ya kami upay na. Ada tak apa kan kan mana? Ini kayak orang kiruan TV. Ayah, yang siapa kita di mana itu memang habis banyak deh paling kiruan TV. Kira-kira kita di sini saja orang wapin yang orang orang bawa jangan wapin. Naruh yang ada pai dari kapan sana dan tiada yang cuma ada. Kita pakai poligraf service. Di sini saja orang di TV. Saupai lagi kita jangan upay na. Ada tak kata ni beri kaya. Pon waterfall kiri best. Cakap apa aja ada kaya na tangkai ya. Tinagi na service. Ada yang kata internet orang kapon ako ini betayan mo pas. Ada yang telepon na ofisin na ko. Tidak ada awat asli. Saupai kita ni mana? Saupai na. Ada tekanan di mana? Pencegahan Services Company Limited. Jab siapa itu yang menjadikan payah kira kira. Saupar kita dari mana ya? Dari mana CH? Kini waterfall kini kas. Jadi kan punya yang ada tunggu ada kampana. Ada provide service ada internet. Sampai pada kampana aja. Punya jaga walis kami. Yang nasi nani kabian. Punya tamu aku di kampana aja. Taiwan ini Malaysia. Kau yang ubaya. Sekarang kita akan jawab. Kita akan email. Ocean Link Company Limited. Ada itu mungkin Ocean Link kita orang ini kan biara deh. Nak main tahu apa yang temuan ini. Ocean Link jadi mungkin ada. Kita pasal buat anak dia di kos. Sarungan yang tersekta. Ada ke pharmacy services. Ada yang nak. Kontan ini kita pharmacy yang medical clinic. Jam siapa beri? Itu mungkin dan ini kita pharmacy yang medical clinic. Payah kira-kira tahu apa yang temuan ini. Ani kita pharmacy. Jadi nanti cepi mewan di tempat buat yang mau cepi mewan. Natan pai gay. Ay tatagay kita gini. Awalnya ni gini. Elang kurang-kurang nak buat tu bisnes saya. Nak pun terbuat nama kita. Gaya karawan ada tu macam institusi. Dia nak gaya pun doktor dia nak. Jadi sini dia nak. Awalnya tak aku ada pun gaya namanya. Namun nak apa nak nak gaya nak. Ipun jadi super mall baik. Bisnes saya. Asal payah, kita ada pengalaman sekali. Kalau kita tahu kita sini.
taate kita kenere unte pharmacy. Saupai gani. Sarungan ng sekta are exporters. Are ko tama ko dito kan kay KCDL. Ke ikinagi roy na company name Kiritas Coconut Development Limited. Kuntong mana na company titaw tega are yogi ni baya kau pai na bera Kiritas sa tebe. Naron kita kata yoy na benteben awa mai siri. Ikinagi ko na are Kiritas Cooperative Company Limited. Nangkai jajarana nang kinagi are KCDL. Kiritas Coconut Development Limited. Kapsiya bera ite bukin KCDL. Paya kira kan nak main tahu apa itu muat lain. Asal upah ni, ni kan ini tahu penting kan ada bot tahu kan tu. Sekampan ada KCDL. Sampai ni tahu jangan apa ni. Rasa kan yang apa ni ikut tahu. Ada kawan mana? Ada kawan Kiritas Fish Limited. Ke ikinagi na na KGF. Sa upa pa dito na kaya. Sa kampana ito, ada ikinagi pa dyan na siya Kiritas siya. Danira na kampana na siya. Sa kampana ito, ngayon kaya kalawa tayo kinipay. Nakatayan na ko siya. Kepontei kami tu kamu, muni ang kami ke CDPL. Amai sila kan manguri gay. Kono wabu. Atay jo kamu. Tahu jika tu jamu atay jo. Tapi betul betul yang kakawat jerong orang bayar apa? Dalam kaya, nampak na 3356. Jerungan ni dewa nova. Nasib kita wa mati aja ni. Kaina nonton mairo kata kanya. Dewa aku apa jual main dari kita kangen. Malam ka jerungan ni dewa nova. Ako wa ko na sila ko na kagyo na si barriero kay nanon tsaka. Aya kay nanon tang. Yung mana ka po dito nyo kay ani te takapeng mo te man takakawat. Ibugin na ba ni rongo. Iruma ako niya ito special awards. Ibugin na lang no sales. Awayo ari iri na meron po kayo depotan na ka. Nastuwa ja wari iri. Ari ako na ni kare kay po kaya. Na iroga o seiras naron tayan na mara kanya kaya na pain dai awa mai sirip are ganyan ang tawran ni te gara ya na o seiras apun naron na dare ke mata mara kanya dare ka ai are temuan ang kane kon punchas Kiritas Limited asa upa terorong ane ya kane apa Punchas Kiritas Limited. Ikinagi kata kampanan wapin ono wal nebu kata ngan dewa. Are na pa ai to bin dewa na dili ngan Kiritas. Kasabay mai ta kampanan ajo on nitin puncha. Mai sila na ta maguru ni kota ni na branch are Christmas on no ngau na nan. Ono bin dewa. Tawon takaw ko ben. New Island Traders. Ipon ikinakilala ang spot ang trading name the company King Holdings Limited. Ikinakilala ang business sa iyon to be nice to one September. Mukat yung ati binawanunga. Are di sabay gay. Kunikin mumosi kamki. Asaw mo rocha. Saw na. Amaradi mo sa ating rocha. Wapin. Asaw bay na rin tayo. Apon ko isita po na tayo. Tawag lang kita tayo. Sarang ang kami ng takatunan. CTA Enterprise. Nakuha CTA Enterprise yan. Yan ang ating yaro. Naya, asaw mo niya kung nalagay CTA, matapang kaya pinatando ko na pagkita ka nga. Peti trading. Yang siya na dari itu begini peti bayarnya. Tamara kan orang itu orang sama lain. Iya. Aja.
Pekinaki na business ayo, narana veggie one stop shop. Mga pinarway wa suray buwa tanga jabina. Te sabay pa de business ayo, panay veggie tabi. Te panay de business ayo ipang raya te. Dia mai siya na tan maguri, ni kota na mana business ay singaw na ni dan. Isipin ba niya wa? Company Limited. Jamoy Trading Company Limited. Sa kampana ayo, ito yung kinagin tayo na sanwar, ito nga wapwar wapi na onowa. Are na ay wapi na wa naririking tayo, nubus yung kinagin pa Diyos sa ila. Tano ba iba yung kampana ayo? Kanyang jagawanis kamki, grocery kamki, cham kamki, chini kamki, ngong kamki, regina kamki. E ponte yung kampana ayo ibeso. Na may sila na tayo maguri, wapukwa, or niyawa, 205. Sabi niya tayo, open niya. Kaderanga Enterprise. Again, Kaderanga Enterprise. Okay. Tapos open niya ngayon, hindi na nag-iikay dyan, Kaderanga. Tayo, open niya. Kita kayo simen. Shrimp fries. Shrimp fries. Shrimp fries. Kita ko pala punto ka, no? Again, then slim fries. Tapos ni kani kawin na, kaya pa nuri kaya ano na to ay mga yan na kala. So buwan na kaya slim fries. Dawson Trading and General Merchandise. Dawson Trading and General Merchandise. Kung naroon na kaya kung si dinada sa kaya pa yung business na yun, ginagin na rin ang sauce sa rite ko. Ito yung business ayon, tapi natin mo ang nakas mga tingor waiwa, mga tapoy jare. Kaya kaway ko matosin ni Miner ko lang suwa, kaway ko. Sarwan na rin takang waiwa, Alan Wholesale and Retail, Alan Wholesale and Retail. Naitseri dia di tungan kaya. Kuning aja tu sabay-bay di business ayon. Ang tabi na daw na suwan mo ba nga tabi na dawa. Ari kinagiyay. Pati osea may natabo ari takoro nga peso. Nigay tara are ba o na ka. Asaw mo ba tayo na. Wala. Ano ka tabi na? Kita ka tamang peso mini market. Ginagawa business ayon, tapi na nawa sangare, ko tengah nawa. Kung di sama ko tengah tepina, kaya ginagawa pa Diyos sila. Sabay-bay ka business ayon, kung may visa lu. Nangatamo ari peso natan peso complex. Utaya na tayo maguri po na lang ako naginan. May visa. Ay yasaw pa to tayo nang yan. Waya. At tayo nang yan natagirinan ako ni Kay. Ayan, natagirinan ako ni Kay. Sabay yan kita ko, waya. Sabay yan kita ko. Denia Enterprises. Iginagin mo ba ito na si Betempa, uwate mga wawa, pataw retail. Tapi beri mewah beri waru umat yang ada tapi no ayah kinak pada saya. Sampai mana di sini saja pun kata nas tahu. Karena tahu hari itu nakin peso. Masih ada yang aku ni pencarian dari mana? Sampai yang mana? Island Enterprise Services. Ikinak kita benda na tahu mana? Island Stationery. Ikinat pa ni business ito binoro masuray ko at yung natin binawawa. Natin sabay-bay kay Brandon na tantika. Ang natin pa ni business tayo, ipunin nyo na inarigin. TMC, IC, ito Ministry of Commerce. May sila na tayo na muli. Kung tiyangaw mo rin. Sabay na. Opay. Phoenix. Sabay-bay ni business tayo. Kung infong, sukyang, li. Kaya natapos ni kami kay Besto. Kaya ginagawa di business sa yon, sabi na 1 December, ating awan mo. May sila na tayo
kuri pun mau na mani ben. Sau buat ni fo. Upaya. Kapanewa tayo ka. Upaya ni tayo. Upaya. Nakatanaw namin. Kung value city. Sabay-bay na business tayo. Kung naisimo tamasa. Jabina jabiri uwa jaga tu binar waiwa. Ayah masira wajah ini simota. Jabina waiwa jabiri uwa jaga tu binar waiwa. Awari kina sina ayah berita taniera, Margaret taniera, Kapuya taniera, Henry Sera taniera. Awai jaito taniera. Patang dalam mana tukan kita value city. Anak tapi business saja. Ekonting anak building terikon bon. Mikai kara tapi tu wah beso. Masih ada yang aku jangan menjawab nyawanin. Micro ocean trading. E ponte da kari-kira kayo ito pun narata pa take itme. Sabay jay Freddy Raya Sayakan. Sabay yaw, pa tinanong ay. Bayaw po na may tinanong ako. Ay. Asal bayi kita nak naik ke mana? Kaupaya. Ano kasawa tayo? Western trading. Ginagawa Western trading pati business hindi pinono ano empa umat nga on waiwa. Kati sabay-bay yan. Ana ikiana ko nirang. Ginawa suray mo nga tibinawa nga. Ay karajag di business ayo. Mayroon niya yan ako nasina di mo yun nirang. E ponti yapsi na website niya kinipeso. May siya na tayo maguri kung nangaw ni Merwamen. Awesa na na yan. Awesa ako na yan. Awesa yan na patami kayo. Kaya mo nakanganga awesa dito yan. Saupay kayo. Saupaya. Kung Cheyem Mara. Jadi nanti Cheyem Mara narana. Nang tanong tayo hintay. Ito Coro Ace Supplies. Mabilan ng nakas. Watinga. Nangatapon kari-kira niya pero. Kung yan na mga ito yung testo. Na supermarket ito ko nga. Sabay-bay din sila sa iyo. Kung Chef John. May siya tayo magulupon. Tipukwa na ganaw na ninin. Kaya nganit. Ay, kasaw pa ito tayo naman eh. Kasaw pa yan. Yan, Coro Ace. Ngayon kaya, taramuhan kay Coro Ace. Kasaw, baya. Ay, Fair price. Kaya ka yun na the fair price. Sa upa the fair price, lalagay kayo ka kinalo. Sa upa na mo tayo. Like it trading. Kaya kan dito bikin like it. Sabawan dari Mina. Santa Enterprises. Kaya dito bikin Santa. Santa ito itakulungan ng itarate. Tiny Pond Primary School. May siya tayo makurigay. Puntiyangaw niya wanimen. Ikota kina ng mahari Christmas. Sabay-bay gay, kung nagtirainin, tananawa, tinanawa. Saubay yan tayo, kapatay yan. FHC Enterprises. Yagati begin FHC. Saubay ma FHC, kapatay. Ada COVID-19, kasi ko yung kong tayo na. ay. Oh, baya kanela. Saruan na rin nila. Paradise Enterprises.
The cost ni tini kuah ya. Iya, kita akan maguri. Kena CEC kita check enterprises. Check enterprises. Konti business ayo, eginagin wabi mewan di temba. Uwada nga tabi na tinua. Natasabay pa yay, brand off. Kung ngay mga business ayo, ay tayo no, awan na may narito, ibigin ito, nakatara, sin tayo, sinong po. May siya tayo maguri, kontiyangaw. Ayo nga na, tawayo nga na, ayo are brand off. Kasaw ba yan ito na? Ayaw ba yan? Kaya ka the wishing star, kung gira-gira wishing star. Ada yang tahu tak mereka kain the wishing star. Pasal banyak mana ada di mana. Kesabaran pagi bisnes saja. Anda kita atur. Yang ada pada bisnes itu lagi itu esok. Jadi nanti bisnes saja orang mungkin yang orang doang pak. Orang tua awam. Nama istilah kan macam ini. Ada buah awamen. Buah awamen kan macam itu bisnes saja. Upaya. Trading kiri best. List trading kiri best. Siapa ni yang ni bani jadi? Ada pun subun li aboys. Awak ni. Upaya. Iya. Eginan ni bisnes saja. Mungkin awak November. Awak tengok semua. Nanti sampai pagi. Naisinai pun pensainya. Itu bisnes saja. Investor jangan tabung buat dia. Penjangan kawannya masih akan maklumnya. Kalau apa yang songs trading. Eginan ni song pada bisnes semua bina wawan surai wawan tengah terbina. Nanti sampai pagi. Shoe song. Na maisiya na daan makuri women. E ponten wakar ke mana yang dari darah itu. Asal buat negeri kan dari mana itu song. Tahu apa doang. Good life. Leitakia nesta. Naya tu sampai good life. Dan ini nanti suah. Mungkin mesua doang. Wawan tengah semua. Di bisnes saja pun tay dengar orang yang kita roy kita UC, ada tu mantap. Tema isi ada makuri jai, yang awal dah wali kan. Siapa je dari mana ya? Upaya. Sunrise tu, saya kan itu pergi sunrise. Pagi itu pergi sunrise. Sampai di bisnes saja, pun day bulan ada pon. Lagi di bisnes saja. Tengah November, buat tengah. Epon tay bikin dia udah di police station dari bikin dia. Kayak itu bikin apa ya? New buy enterprises. Itu kan new buy. Lagi. Ada ini na. Any enterprises. Sampai pada bisnes saja pandai dona ND. Again, what another hotanong by the Kankai narrative. The women in business. Naitona. Panic. Kaya sa upaya ba niya? Kos na ito ka na ganyan. Sa upaya. Kaya ginagawa di business sa iyo, ang tagapin na tawanan ng ito ba? Kung at yung atapin na ito ba? Ay kung day, ito ay business sa iyo. Nakaitara Semua kan dari USP ada jadi. Siapa jadi kita jangan. Upaya, korek. Baiklah pendapatannya ini. Itu anak Andy. Jadi penagih tu anak. Baiklah pun. Orang ini kita dah naik jauh. Orang ini naik tu anak parawa. Anak kali kita pun polisi naik jauh. Upaya ni. Enterprises. Kalau baik-baik di bisnes saja, kalau mau dia kabiriera, awatan dia kabiriera. Beginaka yang bisnes nakai wan masurai buat jangan tibino nova. Dan ada pun bisnes itu ada. Itu tanya jom kai, oi pasti itu nanya tu sabai-baik, oi mau dia kabiriera. Kalau begini, hari apa sani pengennya, kira-kira kita tuan cakap makuri itu tahu tiada. Masih ada makuri, orang mau orang men.
Kayo ka sa baybay. Siya, si. Sa baybay, di bisinisay ko. Kung tayo naman yan, mga tira ka natin, hindi ka pakampon kina. Nani kina, kaswa. Ara bisinis, hindi namin mga tawa na suray, kung wata nga arwaywa. Ito yung bisinisay ko, ibigay na biya, umuwakan na siya, Office President. Sa baya, baya. Sa baya, baya. Iya. Sa baya rin kayo. Baya rin. Naikain nga, tangan bisinis, sinikapya rin. Ari pun, yaro pun jogi na, karun tiang akan mga kan na ini sinda ba naron na ni ka to na din na kita tayo ibo. Kan dia sinda ba sa upoy na. Upoy na. Sinata